آمده بریا ساتلیت الگلمنه دکتر شفباش هون نامزدی توکه شفباش حتی نه وکه کسی کی زانست وکه زمانزان وکه پروفسور کی زانینگه تی ناس کرن و جاره ادی بشیوه کی اکتیف در باسی نوا سیاست دبی و نامزد هاده پی سیرتی چاوا خو آمده دبینیش بوه کی بله دم باش شف باش چاواکو وجی گوت براستی حتی نها چند سالن کو لسر زمان و ویژه کردی لسر دیروکا کردی بکرتاسی لسر کردولوژی خباتم دوام دکر لی سیاست جی به زمان و ویژه و دیروکا کردی نابه به کردولوژی نابه دوار سیاستی ده evvalaiye ke ku teditin lazım edinava siyaset edici parlamentoya ji lijneyek hebe ku ev lijne kar be karubarin kurdoloji bire ve bibe u meseleyin kurdoloji çareser bike meseleyin zaningeyin ku beşin kurdi tede hene wan çareser bike eğer kısmet bibe em bende derbaz bikin u em bikevin parlamentoyu از ده حول بدم کو ام لجنه که لوی داری دام زرینن چه بکن و برای آوی لجنه ام کاروبارین کردولوژی جبری بهتر و جبری باشتر بمشینن بدن مشاندن حتی اگر به قبول کردن از بخوا وقت پروژه یک دخوازم دنوا پارلمانتوی ده kursen zamanı Kurdi bu avayaki akademik u veceyi ve bakım u parlamenterin Türkçi yen Arapçı u yen Kurdin ku baş bu Kurdi nizanın vanji divan kursana divan dersana derbas bakın tişteki bu vek Almançlı peşya mene inşallah az de biserbik evim de amadekirna ve komisyonu da و دامزراندنا و کمیسیونی ده جبو که ام زمان و وجه کردی بلکی دبن بان پارلمانتوی داجی ام کاربن بوان پارلمانتران بدن هین کرن. بله دکتر افجی اگر تبصر کوی و هیوی دکم بصر کوی و در باسی نوا پارلمانتوی ببه و تشتکی نوبه د دیروکا ترکیه ده کو دکتوره کی کرد پروفسوره کی کرد پارلمانترین ترک جی د پارلمانتویا ترکیه ده فیری زمان کردی دکه یعنی تتخاذی ببیجید دما پارلمانتری خود جید دی دواره زمان دوی تو کار بکی بله یعنی قط نممکنه که از کردولوژی خود دور بخم و کردولوژی خود دور بخم به گمان دبن بان پارلمانتوی دجی حتی دست من به از کردولوژی را خدمت بکم و چواکو مگوت چواکو کرد حتی ها زمان عربی جی هین بونه زمان ترکی جی هین بونه زمان فارسی جی هین بونه فیر بونه از دخوازم بانک برای من ترک و عرب و فارس بکم و از جوارا ببیجم که انشالله اگر ام بین هر بجارتن دبن بان پارلمانتویا ترکیه ده امو خرس و دستن کردی لوی داری بدن دست بکرن بلا اوجی فری کردی ببن بکیف خوشی امی وان درسان بدن و چاواکو ام دخوازن براتی نابینا گلام ده پیک بینن هر وهم دخوازن براتی نابینا زمان انداجی پیک بینن لورا براتیا گلان ریاوی ام باش دزانن کو د براتیا زمان را درباس دبه به براتیا زمانان براتیا گلان پیک نای چاواکو وجی گوت از خط نخوازم جو کردولوژی دور کبم و از نخوازم کردولوژی جمن دور کبه چی شرط و مرجو درفت هبن امی زور بدن وان و دبن بانی پارلمانتو ایداجی با آوایی که دموکراتیک و شاخه که کردولوژیا ارتوکلیه زانینگاه میدین ارتوکلیه از خوازم لورجی پێک بینم لەوەیژی بدم دەوام کردن. بەێ پرۆژە تا بچە سەری پەرلەمانتۆیە تورکیەوە گەلێکی ڕەنگین بێت دکتۆر ئەس vەگەرم سێرتێ لە سێرتێ شانسێتە چ قاسە کوت
سرکوی یان جی شانس هادا پیچ قاسه کو سدی ده باراج یان جی بنداو درباس بکه Yani eğer bendava giştiya Türkiye HDP derbaz bike ku em bi havayeki hevi me xurte u em hevi darın ku HDP de barajı derbaz bike eğer hata wê demê ji aliyê devleta kur ve û ji aliyê desthilatdariya heyî ku niha li ser kar e eğer ji aliyê wan ve hinek lîstik û provokasyon dernekevin holê û rê li ber Partiya Demokratîk a Gelan neyê girtin û ev hinek lîstikên ku pêk tînin navêjin istûyê Kurdan ji Kurdan re nekin mal ango rê li ber wan zelal be û vekirî be ez hêvî dikim ku ev ê pirsgirêka bendavê barajê ew ê tune be li Sêrtê em sê namzedên partiyê ne yek ezim di rêza yekemîn de me duyem jî namzedeke me ye jin e navê wê Xetîce namzedê sisêyan namzedekî ereb e yani wekî regez wekî nijad wekî netewê ew bixwe ereb e li Sêrtê gelek ereb jî vê partiya me de cih girtiye çawa li Sêrtê bêguman ji xeynî Kurdan ereb jiyane ereb jî dimînin min denk belê belê yani li Sêrtê bixwe jî serjimarên ku li Sêrtê dijîn û nişteciyê Sêrtê ne bixasî sedî 65 Kurdin nava bajarê Sêrtê û bixasî sedî 35 jî erebin ji ber vê xasî ji me her sê namzedan ez û a rêza yekem em Kurdin hevalê me rêza duyem ku navê wî İsmaîl Aydin e ew bixwe ereb e ji navçeya Tiloyê ye ji xwe yek ji taybetiyên partiya ku em niha bûne namzedê wê ev e ku cih dide gelek nasnameyan, cih dide gelek zamanan, gelek olu baveriyan, ango Müslümanın Sünni dikarin bi Sünnitiya xwe nava vê partiyê de cih bigirin. Alevi, Ezidi, Süryani bi nasnameyên xwe û bi olên xwe, bi baweriyên xwe dikarin têde bi awayekî azad cih bigirin. û jinên ku serê wan nixaftînin di nava partiyê de henin wek namzed, müftî henin, mela henin û jinên ku serê wan vekirî ne hene, Alevî hene, sosyalîst hene, Sünnî hene, Müslüman hene. Ango partiyeke pir rengî ye, partiyeke pir nasnameyî û pir çandî ye, pir zimanî ye. Herkes bi awayekî hêsan dikare di nava vê partiyê de cî bigire. Heta niha hinek rexne dihatin kirin ka ji bo çi HDP bi giranî cih dide sosyalistan cih dide çepgiran lê zêde cih nade oldaran cih nade insanên ku bêjin em Sünnî ne em Müslümanin lê îro bi kêfxweşî em dibînin ku digel sosyalîstên me digel çepgirên me Aleviyên me Êzidiyên me Suryaniyên me digel vana îro hejmareke watedar yên Müslümanên Sünnî jî yên jinên ku sergirtî ne serê wan nixaftîne jî di nava namzedan de hene ev jî tiştekî balkêş e ku êdî ev partî hemîza xwe ji temamê baweriyan ra ji temamê neteweyan ra nasnameyan ra û ji zamanan ra vekiriye bi saya vê hemêza berfireh ji xwe hêviya me xurt e ku em ê barajê bendavê derbas bikin gelek spas ya duyem jî ku tiştekî duyem ku balkêş ew jî ev e belê kerem ke partiya me û bi giştî partiya me ya bi giştî îro em wê wekî pirekî wek cisrekî dibînin di navbeyna Bakur û Başûr da çawa ku îro em bêjin li Şengalê di navbeyna HPG û di navbeyna hêzên pêşmergeyan da yekîtî pêk hat û li Kobanê dîsa navbeyna YPG û YPJ da û di navbeyna hêzên pêşmergeyan da yekîtiyeke pir watedar pêk hat
ام هیوی دکن کو اف یکیتی ببه پینگاوک جبو یکیتیه که نتویی و جبو یکیتیه که لشکریا هفپار دومدار و دیسا ام پرپر کیف خشن کو دنابینا بریز اجالان و نابینا بریز سروک برزانی ده نامه پرواتدار دچنو تین آنگو از دخوازم ببیجم دنابینا باشور و باکور ده پارتیا ما ایروک پرکی وظیفه دبینه افجی متوان کیف خوش دکه به مناسبت از دخوازم جباکور سلابین گرم و ریزین واتدار جباشور بشینم و هیویا من پر خورته هیویا من پر هیا کو اف گاوین هرمی و ای لوکال ده ببن سبب گاوین کو انجام وان وکی کنگره نتویی جی اوی پیک بی و یکی تیا لشکریا هفپارش انشالله اوی پیک بی زور سپاس روش اگر که ام ببینن اوی جمعه به وکی جشن اوی جمعه به وکی کیف خشی هری مزن به مناسبت از سلام خواه جباکور دشینم باشور قال لك سپاس پروفسور دکتور قدری یلدرم نامزد پارتی HDP سیرته ج استودیو ما آمده الگلمه بوی ماموستای سر به ایتم سنا درسمه و جبو ماموستا حلیل